L-investigatur ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, l-ispettur Keith Arnaud, ċaħad kategorikament artiklu f'ġurnal lokali li allega li l-Avukat Ġenerali mistenni jressaq l-att tal-akkuża fl-aħħar minuta fil-konfront ta' 3 akkużati sabiex jgħaddu ġuri dan ftit qabel ma jiskadu l-20 xahar mill-arrest tagħhom, il-perjodu li la darba jiskadi jkunu jistgħu jingħataw il-ħelsien mill-arrest b'mod awtomatiku. Brabta ma' dan l-omiċidju qed jiġu akkużati l-aħwa Alfred u George De Giorgio, magħrufa bħala l-Fulu u ċ-Ċiniż, flimkien ma' Vince Muscat il-Koħħu. F'kitba fuq is-sit soċjali Facebook l-ispettur Arnaud qal li l-awtur inħeba wara sorsi fittizji u saħaq li dak ir-rapportat m'għandu xejn mill-verità. L-ispettur Arnaud sostna li dawk li vera jistgħu jkunu sorsi, jiġifieri l-investigaturi innifishom ma għandhom l-ebda strateġija jew pjan li jaqflu li 3 akkużati u jarmu ċ-ċavetta kif allega l-artiklu ppubblikat fuq The Malta Independent. Arnaud qal li dan mhux xogħolhom li jaqflu lil xi ħadd jarmulu ċ-ċavetta u sostna li dan hu turija ta' kemm inkiteb l-artiklu ma jafx kif taħdem is-sistema legali f'pajjiżna. Huwa temm jgħid li dan l-artiklu jista' jippreġudika l-każ li għadu qed jinstema' quddiem il-qorti u sostna it is your responsibility that before you publish anything, whether it's coming from a source or some sort of fantasy that you might have dreamt of, do you have some decency and consider well the wording and any impact your article may have. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.